मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधत द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रमिमिते भवान् विश्वश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन्नर्षणं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योश्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहस्रैर्भाव्य न्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हर्यैर्युक्ते महति सन्ध्यने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ पदत्ततुः पांचजन्य ऋषिकेशौ देवदत्तं धनंजयः पौढ्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादद्मु पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वृदारयत् नभश्च प्रतिमिं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं येऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यस्थितान् पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यं मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदनिदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टो वेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे
रोमहर्षश्च जायते गाण्डिव संस्कृते हस्तात् वक्तेव परिदह्यते न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव चेमे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च कीनो राज्यं गोविन्दं किं कुबेरजीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमम् अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रान् तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धर्तराष्ट्रान् कां प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न स्नेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मा अभिभवत्युत अधर्माभिभावा भवात् भवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रिय त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारके उत्सादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति अनुशुश्रुम ओहो बत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतिकारं च शस्त्रम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युं तस्मै क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरी बोल विघ्नेश शानबाग प्रभूजी आणि हेमापै माताजी. ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಸಂಗಿಲಸ್ तुम्ही ಖುಷಿ ಜಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊನು. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. उलटा धरी धरी उलट तू ऑन केला व्हिडिओ ऑन केला तर भारी. आमगेला आज ऍक्च्युअली 3rd चॅप्टर जतरी एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग अस आणि जपा टॉक पूरा 18th चॅप्टर जतरी लास्ट जपा टॉक अस. जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. आता मी दोन्ही अध्याय स्टार्ट करूया. सांख्य योग सांगू कामगे लुटासाची अर्जुन राव प्रभूजी आणि फुल चॅप्टर सांगता असाची. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन. क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिघ्नान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः. यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याजच्चोकमुच्चोषणम् इन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप ययोत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नीव भारत. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे. गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा. आगमापायिनो नित्यां स्तां तितीक्षस्व भारत. यं हि नो व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ. समदुःखसुखं धीरं सोमृत्यत्वाय कल्पते. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः. उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. अन्तमन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः. अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. य एनं वेत्ति हन्तारं नश्चैनं मन्यते हुतम्. उभौ तौ न जानीतो नायं हन्ति न हन्यते. न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे.
वेदा विनाशिनं नित्यं न्यायेन मजमो व्ययम् कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयं क्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातः स हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पृथ्य तत्तेव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मं विचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते त्वयाद्रणादुपरतं मन्यस्ये त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तु सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो येन पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्स्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ ज्ञानदस्थितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्य च श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्यासि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगं वाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदेः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते
दुःखेषु नुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानविस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसा ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चलतां यन्मनोनुविधीयते ततस्य हृदि प्रज्ञां वायुर्वावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि च सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणाम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्तकामायं प्रविश्यन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्यति स्थितस्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल भारी ऐकून सांगले चढला तू भारी खुशी झाली ऐकून तू सांगताना कळता तू प्रति दिवस प्रॅक्टिस करतो म्हणून आम्ही सकड आत्ताच श्लोक शिकता असाची तू इतली सांग प्रायर शिकची पळोवन खुशी दिसता तुला आनम्मा काही मस्त धन्यवाद चरडू आशे एनकरेज करता असाची पळोवन खुशी दिसता अनंत अनंत धन्यवाद आता थर्ड हरे कृष्ण आता तिन्ही अध्याय कर्मयोग सांगू कामगेलुट असाची 1 to 22 श्लोक अहना प्रभू आणि 23 to 43 श्लोक अश्विनी शांगबाग माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण एंटायर अध्याय हांव वाचित आसा ओके हरे कृष्ण अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् निष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कारते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च
तेन प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसज्ञा समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश उत्तिष्ठ कामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुक्तस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै बुध्यते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्मा कारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भुवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यादत्मत्र पश्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्यं कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोकसग्रहमेवापि संशयन् कर्तुमर्हसि यदाचरति श्रेष्ठ सत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चनः नानवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संज्ञरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिहा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कर्मन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संज्ञानां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताः मिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् प्रश्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा यद्यस्व विगत ज्वरः ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढास्तान् विधि नष्टा न चेतसः
सदृशं चेष्टति स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तनोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमामृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण न लेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणाद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरी बोल माताजी. मस्त आयकॉन सांगिलास तुम्ही. तुमगेल राग एक विंगड आशिल्ला, मस्त खुशी जाला आयकुच्याक. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. हिस ग्रेट सूरज माधव प्रभुजी, तुम्ही अवेलेबल आसात वा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. आता आम्ही सक्कड जण ओटूची एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्ट कोऱ्या. आमगेले प्रभुजी आसाचे आमगेले ओटूचे आजी आमकां गाईड करच्याक. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सगळ्या एकादशी शुभेच्छा. आज उत्पन्न एकादशी. तर आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करूया. तर मेन म्हणजे हे जी माळा असा, 4 टाईप माळा असा. एक रुद्राक्ष असता, एक नीम, एक बेल आणि एक तुलसी माळा. तर आम्ही रुद्राक्ष माळाचेर केन्ना हरे कृष्ण महामंत्र जप करपाचे ना, ते फक्त शिव आराधना खातीर. आणि आम्ही नीम माळा किंवा बेल माळा यूज करता जाता. आणि जे कोण ऑनियन गार्लिक आणि खायना आणि फुल्ली व्हेजिटेरियन तांणी तुलसी माळाचेर जप करपा जाता. सो जे नवीन आसात, जे आता कृष्ण भावनामृतान आयला, दे कॅन चॅन्ट ऑन नीम माला ऑर एल्स बेल माला. अँड जशी जशी प्रोग्रेस जाता आणि टोटली 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रॅक्टिस करता तेन्ना यू कॅन चॅन्ट ऑन तुलसी माला. और जेन्ना इनिशिएशन दीक्षा जाता, गुरु आमकां जे माळा दिता तुळशी ताजेर. आणि मेन आता कशें माळा जपप, सो आमी केन्ना इंडेक्स फिंगर आसा ताका केन्ना यूज करप ना. बिकॉज हे फिंगर आमी कितें करता, लोकांक दोष पळोवपाक, क्रिटिसायज करपाक, फायंड फॉल्ट. सो हे केन्ना आमी मालाक हात लायनात. तर आमी केन्ना धरपा जाय थंब एंड थर्ड फिंगर. आमी अशी धरतात माला. ओके. आणि हे जे फर्स्ट माला आसा, जे दोरी दिसता पळय, हे हाका सुमेरू मणी म्हणटा, सुमेरू. तर ह्या मणीचेर आमी चॅन्ट करतात पंचतत्वा मंत्र. पंचतत्वा मंत्र आमी चॅन्ट करतात आणि आमी प्रार्थना करता चैतन्य महाप्रभू, नित्यानंद प्रभू, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास की आमी आता हरे कृष्ण महामंत्र जप करतात. आमचे कितें अपराध जाले, कितें आमची चूक जाली,
आमकां क्षमा कर, कित्याक आमी जप करतना आमी जेन्ना अटेंटिव्ह आसना तेही एक अपराध. 10 अपराध आसा, तितून सगळ्यात व्हडलो अपराध इवन टू बी इनअटेंटिव्ह वायल चॅन्टिंग. तर आमी सगळे ते अपराध जाताच, वी आर नॉट अटेंटिव्ह. सो इवन असले बारीक सुद्धा अपराध आमचे जाले, सो प्लीज फॉरगिव अस. म्हणून आमी बिफोर वी चॅन्ट, आमी चॅन्ट करपा पयलीं वी प्रे टू पंचतत्व. सो वी शुड ऑलवेज चॅन्ट फर्स्ट जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. अशी जातकच मागीर हे टोटल 108 मणी आसा, 108 मणी आसा. सो आमी आता फर्स्ट मणीचेर स्टार्ट करतले. सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर कंप्लीट हे जे ती 16 अक्षर मंत्र आसा हरे कृष्ण महामंत्र, ते प्रत्येक मणीचेर आमकां कंप्लीट करपा जाय. एंड देन आमी सेकंड मणीचेर वतले आनी इट इज हे माळा तुमचे कडेन ओडून घेवपाचे टुवर्ड्स यू. सो तर आमी आता स्टार्ट करया जप करपाक. ही आसा ती निमाची माळा. कशी आसता 108 मणी आसा का. सो जेन्ना आमी 108 मणी जप करता ते एक माळा जाता. सो आमी आता स्टार्ट करया. सगळ्यांक निवेदन आसा. सो आमी पयली स्टार्ट करतले सुमेरू मणीचेर. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. आता स्टार्ट करूया आमी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता एक माळा कंप्लीट झाले 108. आता आणि कंटिन्यू करपा जाय जाल्यार वी शुड नॉट ओव्हरस्टेप. हे जे सुमेरू मणी आसा न्ही, सुमेरू मणी ते आम्ही ओव्हरस्टेप करपा जायना. इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू आमकां हे बॉट असते असे फिरोवपा जाय एंड अगेन हांगातल्यान आमकां स्टार्ट करपा जाय. नेवर जम्प. आता हांगा हे फिनिश जाले राउंड. ओके, वी फिनिश्ड हियर. सो इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू आनीक राउंड करपा जाय, आनीक माळा करपा जाय, डू नॉट जम्प ऑन दिस सुमेरू मणी. ते एक अपराध असा. सो वी हॅव टू, आम्ही कित करपा जाय, हे बॉट असते अशी फिरोवपा जाय. इट इज अ टेक्निक आम्ही करपा लागतकच इट इज बिकम्स इजी एंड हांगातल्यान वी कॅन कंटिन्यू एंड अगेन वी चॅन्ट द पंचतत्वा मंत्र. आम्ही कंटिन्यू सुद्धा करना, ओनली एक माळा करता. वेन वी एंड, जेन्ना राउंड फिनिश जाता तेन्ना सुद्धा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हे मंत्र म्हणून वी कॅन कीप द माळा, ऑर एल्स वी कॅन जस्ट असे टर्न करून वी कॅन कंटिन्यू चॅन्टिंग. आणि प्रभुपादान आमकां हॅज गिवन एज अ इंस्ट्रक्शन मिनिमम 16 राउंड्स. सो जे नवीन आसा ते हळूहळू you can increase. You can start with 1 round, 2 round, but slowly increase करून you can start chanting 16 rounds daily. And एकादशी दिस you can increase little bit more. हरे कृष्णा. आणि हे जे माळा असा it is very very pure, पवित्र. It is a direct connection with Krishna. So आम्ही हे माळा केन्ना असे ओपन दवरना. We always carry a chanting bag. So in this chanting bag, which is this bag सुद्धा clean aspa jay. Time to time you have to wash it. So we always keep this mala in this chanting bag because it's a direct relationship with Krishna. It is very pure. तर आणि आमका हे बॅगान we have दोन ओपनिंग असा. This is हे हात भितर घालपाक, this one big one. आणि एक धाकटे हांगा असा गोमुखी. It is like a गोमुखी म्हणल्यार like a cow's face. आणि कितून we put our hand, take the mala, आणि हे जे बॉट असते हे बाहेर येता. So it doesn't obstruct us. So हे बॉट केन्ना बाहेर असता आणि भितर आम्ही जप करतात. So thank you Muralidhar Charan Prabhu for this opportunity to serve. Thank you very much. आणि हरे कृष्णा. दंडवत हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. तुमगेल मार्गदर्शनारे आम्ही सगळे जण नोटू आज चॅन्टिंग केलें. एक लायक डिवाइन फीलिंग आयलें. भारी खुशी जाली प्रभुजी. आणि तुमगेले पुरे एडवाइस खातीर अनंत अनंत धन्यवाद. आमगेल भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे चॅन्टिंग ग्रुप आसा. तुम्ही सगळे जण ते चॅन्टिंग ग्रुपा जॉइन जाल्यारी तुम्ही रेग्युलर चॅन्ट करताची आणि एकल्या एकल्या पळोवन इन्स्पायर जावन राउंडय चड करू प्रयत्न करताची. तुमकां सगळ्यांकूच आसा हे कलियुगाचे युगधर्मूची नाम संकीर्तन म्हणून. ताजे खातीर आमी कितले जाता तितले मॅक्झिमम चॅन्ट करू, देवाल नाम संकीर्तन करू प्रयत्न केल्यारी आमगेला आत्मशुद्धी जाता आणि आमगेल मनांत भक्ती उत्पन्न जाता आणि आमी सत्वगुणा वचून आमगेले मेटिरियल बॉन्डेज जातकून ಸ್ವಲ್ಪ मुक्ती जेवच्याक साध्य जाता. तशें देखून हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता त्या ग्रुपाचे तुम्ही सगळ्यांनी बेनिफिट घेवका आणि कोण कोण त्या ग्रुपा नांची चॅन्टिंग ग्रुपा जॉइन जायाची म्हणून हांव विनंती करता. आता आमी मुखार सुया आमगेले भगवद्गीते पारायण. 4 अध्याय ज्ञान योग सांगूक आमगे लुटासाची 1 to 21 श्लोक मीरा किणी आणि 22 to 42 श्लोक डॉक्टर कामाक्षी किणी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह
परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः
कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्र छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतया संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपिता कल्मषाः यज्ञशिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतो अन्या कुरु सस्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा सम्यक्
यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासिनात्मना चित्वैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल. भारी चंद कोण सांगले मीरा तुवें तुका सगळे चॅप्टर तामार उठ सांगता आशिल्लें कितले चंद कोण सांगले देवा खुशी जाली. थँक्यू माताजी. माताजी तुम्ही बारी तुमगे मेलोडियस वॉइस इतले चंद जाल्ले खुशी जाली माताजी. अनंत अनंत धन्यवाद. आणि डॉक्टर कामाक्षी माताजी आणि मस्त ऍक्टिव्ह मेंबर आमगेले भागवत पुराण कुंकणी टीमाचे धन्यवाद माताजी. आता पंचाध्यायु कर्म संन्यास योग सांगू कामगेल उठासची आशुतोष राव प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण नर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्ततः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं. तद्बुधयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिताः समदर्शिनः. इह वदेर्जितं इव हते सर्गो येषां साम्ये स्तं मनः. निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः. न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं. स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्राह्मणि स्थिरः.
बाह्यस्पर्शेषु शक्तात्मा विद्यत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा शुभम अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते श्रमते कुताः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधभवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुकोऽन्तरा रामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वेदायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अपितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छावयः क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सर्वं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरि ओम हरि ओम हरि बोल हरि बोल हरि बोल बाहेरला ऐकून सांगली तू सण चिरडवान सनप्राय चिरडवान शी उमेद घेऊन सांगताना पळोवच्या काही खुशी दिसता ऐकूच्या काही खुशी दिसता इतली फ्लुएंट जावन इतले ऐकून सांगले खुशी जाले अनंत अनंत धन्यवाद मुखारी नेक्स्ट एकादशीक प्रति एकादशीक तुमगेला आता कोण श्लोक ऐकूच्या आम्ही पावताची तुम्ही रेग्युलर पार्टिसिपेट करका म्हणून विनंती करता। हरे कृष्ण। आता संच अध्यायु आत्मसंयम योग संगुक आमगे लुटासची 1 to 24 श्लोक दीपा भट माताजी आणि 25 to 47 श्लोक विद्यापई माताजी। हरे कृष्ण माताजी। भारती संध्या ईश्वरस माताजी आयले। ओके 1 to 24 श्लोक दीपा भट माताजी सांगताची आणि 25 to 47 श्लोक संध्या ईश्वर माताजी सांगताची। हरे कृष्ण। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः स यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न यस्सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कञ्चन आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्म काञ्चनः मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु स्वादुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी चित्त सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निरासीर परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजीन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतच्चितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्या योगमात्मविशुद्धये समकाय शिरोग्रीवं धारयन्यचलं शिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशच्छान्यवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः युज्यन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्ति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति
नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चान्ति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीयतं चित्तमात्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यत्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते न तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योग्यसंहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीणचेतसा संकल्पप्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा शनै शनैरुपर में बुद्ध्या रतिग्रहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चल स्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं च चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमित्वा नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य
चेता न व्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थानैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम् तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरी बोल दीपा माताजी, हरी बोल संध्या माताजी. बारी आयकोन स्पष्ट जावन सांगितलंस तुम्ही. मना खुशी झाली ऐकून. तुमगेलो तो चॅन्ट करू काही खुशी झाल्या. अनंत अनंत धन्यवाद. आता एक अनाउन्समेंट असं, आम्ही या मार्गशिरा महिन्याच्या नेक्स्ट एकादशी डिसेंबर 14 तारखेता त्या दिवसू अत्यंत श्रेष्ठ दिवसू एडवेंट ऑफ भगवद्गीता गीता जयंती त्या दिवसू तसे करून त्या दिवस जल्लेल तितली चढ जनान गीता पारायणांतू भाग घेवका म्हळ्यार उद्देशान प्रति एक डिवोटीक 2 श्लोक अलॉट करचे म्हणून भागवत पुराण कोंकणी टीमान निर्णय घेतलेला आसा. सगळे तुमगेल फॅमिली ओटू आणि रिलेटिव्स आणि फ्रेंड्स सगळे जनाक तुम्ही प्रोत्साह करतात आणि या गीता पारायणान भागवहिसूत तशी सगळे जनांक 2 श्लोक चांट करच्याका. कोणा श्लोक येना तांकां मी रेकॉर्ड करून पेटयतात तांनी शिकून सांगेत जस्ट पळोवन सांगचे आणि ती 15 दिवस असतं जाल्यार तितली चड जनांक भागवहिसूच्याक तुम्ही प्रोत्साह करता. तुम्ही भागवहिसूका तुमगेल चेडू तुमगेल बामणू माय माव आनू अम्मा कोण घरांत आसाची सगळे जनां तुम्ही पार्टिसिपेट करता तशी एनकरेज करता म्हणून हांव भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन विनंती करता. फुल डिटेल ग्रुपांत येता 1-2 दिवसान. हरे कृष्ण. आता ओवर टू यू विद्या माताजी. हरे कृष्ण. सर्वांक नमस्कार. आता मी नेक्स्ट मुखार सुया 7 चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग सांगू येतची श्लोक 1 to 15 भारती पै माताजी, 16 to 30 रश्मि भट्ट माताजी. भारती ओवर टू यू. हरे कृष्ण. कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमद् भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातमव्ययशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये एततामपि सिद्धानां कस्मिन् मां वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायु कं मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय.
अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा मत्त परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं रशु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवता चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येऽपि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययं दैवी हेषा गुणमयी मम मया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मया मेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मयया प्रहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। रश्मि भट माताजी म्यूट करून सांगता सॉरी अनम्यूट करून सांगताशी हा ओके ओके हरे कृष्ण चतुर्विध भजन्ते मां जना सुकृतिर्जना आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्या युक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नित्योऽर्थम् अहं स च मम प्रिय उद्धारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्तैव मे मतम् अस्तिथ स हि युक्तात्मा मामेवानुतमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानावानां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ कामस्तैस्तैव हृत्ता ज्ञानं प्रपद्यन्तेन देवता तं नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यां तनुभक्त श्रद्धयार्चित मिच्छति तस्य चलां श्रद्धां तामेवा विदधाम्यहं स या श्रद्धया युक्ताः तस्याराधन मीहते लभते च तथा कामः मयैवा विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्वत् भवत्तस्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धय परं भावमनन्यान्तो मामाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमद्ययं वेदहं समातीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तं गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यन्तति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्न
मध्यत्वं कर्म मध्यताम् कर्मचालिकं साधिभूतादिदैवं दैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मान्ते विदुर्युक्ता चेतसे। ॐ तत्सवितुर् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगनाम सप्तमोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा भारतीपै माताजी आणि रश्मी भट माताजी. भारी चंदकोन सांगला तुम्ही दोग जणांना कंटिन्यू कराची सांगता सांगता एवरी एकादशीक. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद तुमको दोग जणांक. नेक्स्ट 8th चॅप्टर सांगू येत सची अक्षर ब्रह्म योग. दिव्या माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवा. माताजी म्यूट जल्ली की तुम्ही. हरे कृष्ण. नेटवर्क इश्यू गे म्हणून म्यूट नाचतानी मोस्टली नेटवर्क इश्यू. 2 मिनिट वेट कर विद्या. हॅलो. हरे कृष्णा. कंटिन्यू करा मत. कसं की कट झालं गोत ना. नका नका शामली माताजी आईली ऐकत वा. वै वै माताजी आज ऐकता कंटिन्यू करा. ओके ओके. अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते. भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्. अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर. अन्तकाले च मामेव स्मरं मुक्त्वा कलेवरं. यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. यं यं वापि स्मरं भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं. तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च. मय्यर्पितमनोर्बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः. सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव. भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे ओमित्येक सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि निरुद्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशपार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तसनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्रति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरपरब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. दिव्या माताजी तुम्ही भारी छंद कोण सांगलाय. थँक्यू सो मच. हरी बोल. थँक्यू श्यामला माताजी. तुम्ही केन्नाय तुमगेले अशी तुमगेले केन्नाय आमकां म्हळ्यार तुमी आसची म्हणून आमकां एक फाटी बोल्लाक. थँक्यू सो मच श्यामला माताजी. थँक्यू सो मच. अशी तुमगेले आशीर्वाद हमेशा आमगेले वयर असो. हरे कृष्ण. नेक्स्ट नवा अध्याय सांगू येतसची राजविद्या राजगुह्य योगा. शिल्पा माताजी. हरे कृष्ण. शिल्पा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ नवमोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्
राजविद्या राज्यगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यत्काशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमां कृत्स्नम् अवश्यां प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां ये तन्तश्च दृढाव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधा अहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्र ओंकार रुक्सां यजुर एव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृणां युतश्रुजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चहं अर्जुन त्रैविद्या माम सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षस्य कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाव साधुरेवस्य मन्तव्य समयव्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शस्व शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य व्यपि स्युप्यापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् अशुकं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्यजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैत्वम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राज्यगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. शिल्पा भारी चंदकोन सांगलं. शिल्पाक डाऊट आशिल्लो हांव येत की ना पावत की ना घर कडेन म्हाका सांगू जत्त की ना म्हणून पण आयिल्लो हांवें. कृष्णा तूं गेल थंगर करेन का हें केलें पळय. ओके हरे कृष्ण. डोंट वरी तू जस्ट एक स्टेप घाली कृष्ण पळय 10 स्टेप तुका मुखार येता सांग गो शिल्पा म्हणून. ओके हरे कृष्ण. थँक्स. ओके अशी सांगता राबमा एव्हरी एकादशी कर. ओके थँक यू सो मच. हरे कृष्ण. नेक्स्ट दशमोध्याय सांगू यत्तसचे विभूति योग 1 to 21 प्रथम शनै आणि 20 to 42 लोकेश शनै. प्रभुजी हरे कृष्ण. प्रभुजी हरे कृष्ण. ऐकत ना मैं? हाँ ऐकत प्रभुजी तुम्ही कंटिन्यू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय. न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानस जाताः येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वं एतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्याम् अहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम् श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतनामन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्तरथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामदो प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् आर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशत्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकस्य च अहम् एवाक्षय कालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्धवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिमेधाधृति क्षमा बृहस्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि
तेज तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डोदमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्येवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभुजी हरी बोल। लायक कोण सांगली तुम्ही अशींची प्रभुजीनं तुमको इन्स्पायर जावन 2-3 प्रभुजीनं सांगू येवका म्हणलें तसं भगवद्गीता। सो आतां आमकां जपटाप करच्याक आमगे मध्ये आसाची हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी आमकां सांगून दिवचे येता आसाची। हरे कृष्ण प्रभुजी स्वागत आसा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद्गीतेंतू 6 अध्यायाचे 19 श्लोका सांगितलं असा। यथा दीपो निवासस्थो नेंगते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः म्हणून सांगितलं असा। आम्ही भगवंताले नाव घेवका जाल्यारी कशी वार नाशील जाग्यारी दिवो वाडवा नाशीन स्थिर राबता तशीची आमगेले मन कशी योगी तांगेले मन स्थिर करताची मनाक नियंत्रण करून योगी ध्यानांतू राबताची तशी एक हे जप आम्ही करताची हे एक प्रकारे ते ध्यान म्हणून आम्ही लेखा। आज आम्ही हे जपा बद्दल एक 5 मिनिट उलोवचा प्रयत्न करता। तुमगेले सर्वाला आशीर्वाद असलारी। फर्स्ट आमका गुर्तु जावक मारी जपान आमका कसले बेनिफिट हांगा स बेनिफिट सांगिल्ले आसा। केन्ना आमी जप करताची आमगेले मना वयर आमी मनाक ताब्यांत घेवन भगवंताला नामस्मरण करच्याक शकताची। दुसरेच कसा की मारी हे जप हे भगवंताला नाव आमगेले मनाक शुद्ध करता आणि आत्माक जागृत करता। तिसरेचे चौथेचे कसं की मारी कृष्णा बरोबरचे आमगेले संबंध पुनर्स्थापन करता आणि पांचवेच कसं की मारी भौतिक प्रपंचातून आमका मुक्त करता आणि सिक्स्थ कृष्णा बरोबर प्रेमाचे संबंध वाढवच्याक मदत करता। हे 6 पॉइंट आमका बेनिफिट कसले आमी आयकुताना पहिले बेनिफिट आयकला बरे कसल्याक म्हाका इंटरेस्ट वाढता आमगेले ताचे बेनिफिट पहिले सांगले। आम्ही हे भगवंताला नाव घेताना पहिले मनाक कंट्रोल करच्याक प्रयत्न करका। मनाक कंट्रोल करचे प्रयत्न करचे कसं की मारी ताका उपाय एकूची भगवंताला नाव आणखीन जास्त घेवचे।
कित्याक सुरवातेक आमी भगवंताला नाव घेताना आमका आमगेले भितर आशिल्ले अनर्थ ते वैरवच्या सुरू जाता, दिश्च्या सुरू जाता. केन्ना पर्यंत आमकां दिसना आमगेल्या आंगान तू अनर्थ आसाची म्हणून, त्या पर्यंत आमी ताजे बद्दल लक्ष दिनाचे. तशेंच केन्ना आमी भक्ती करच्या सूर करताची आणि जप करच्या सूर करताची आमकां ते भितर आशिल्ले अनर्थ आमकां दिश्च्या सूर जाता. आणि ते दिश्च्या सूर जाल्या नंतर आमी बेगीन विचलित जाताची, म्हगेल्या आंगान तितले अनर्थ आसवे म्हणून. पण ते अनर्थ वचच्याक उपाय कसो की म्हळ्यार आमी जास्तीन जास्त आणि जप करका तेन्ना ऑटोमॅटिक ते अनर्थाचे आमी नाश करिता. आणि हांगा सांगिल्लें आसा की भगवंताले हे नाव माया बरोबर युद्ध करचे अस्त्र म्हणून सांगिल्लें आसा. भगवंतानी 7व्या अध्यायाचे 14व्या श्लोकांत सांगिल्लें आसा, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेवये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हे भगवंताला नाव आणि भगवंताक कसले फरक ना. आणि माया म्हळ्यार कोण? माया शक्ती हे भगवंताली शक्ती, आणि भगवंताला शक्ती बरोबर फायट करता जाल्यार आमकां भगवंताली आवश्यकता आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यय. भगवंत सांगता हे माया म्हगेली शक्ती आणि हे शक्ती हेजे बरोबर युद्ध करता तुमकां तर म्हगेली आवश्यकता आसा. ताजे खातीर हांगा भगवंताला नाव आणि भगवंताला आवश्यकता आसा कसं नाही, हे भगवंताला नावाची आवश्यकता आसा कलियुगांत. कसं लागता म्हळ्यार कलियुगांत भगवंताक आनी भगवंता नावांत कसले डिफरन्स ना. कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार म्हणून सांगिल्लें आसा. तशीच हे भगवंताला नाव हे कलियुगांत दुसरे कसले उपाय ना म्हणून सांगिल्लें आसा. क्रतौ ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात म्हणून सांगिल्लें आसा. कलियुगांत मात्र साध्य आसा हरिनामान तुलान आम्ही आध्यात्मिक लोकांक वचच्याक. दुसरे खंयच्या युगांत केवळ हरिनाम करून भगवंताले धामा वचच्याक बाकी युगांत साध्य ना म्हणून हे श्लोकांत सांगिल्लें आसा. क्रतौ ध्यायतो विष्णु कितली वर्ष तपस करता पडत आशिल्ले सत्ययुगांत. त्रेतायाम यजतो मखे वर्ष गटल्याने यज्ञ करचे पडत आशिल्ले त्रेतायुगांत. आणि द्वापरांत दिवसाक 6 वेळे देवस्थानां वचचे आशिल्ले, कुंडांत स्नान करून देवाक दर्शन करचे आशिल्ले देवस्थानां वचून. जाल्यार आतां आमकां एक वाराक एक दिवस वचचे बी भारी कश्ट जाता देवस्थानाक. ताकाची कलियुगांत लोकांले परिस्थिती मनस्थिती कसले म्हणून देवाक पहिले गुत आशिल्ले. ताका कलौ तद हरि कीर्तन कलियुगा भितर एकदम डिस्काउंट दवरला भगवंतानी. खाली देवाला नाव घ्यायची आणि तुम्ही जे काही सत्ययुगांत त्रेतायुगांत द्वापरयुगांत मेळचे लाभ आसा तुमकां केवळ हरिनामाक घेतले निमित्त हे कलियुगा भितर मेळचे शक्य आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. पण आमी हरिनाम कशी घेवका? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती हे शिक्षाष्टकाचे 2 श्लोक चैतन्य महाप्रभू सांगताची. भगवंताने हे हरिनामांत तांगेली उट्टू शक्ती घाल्ली आसा. तशीच आम्ही बी भगवंताला नामस्मरण करताना नाम जप करताना आमगेली उट्टू शक्ती तांत घालका. आमगेली उट्टू शक्ती म्हळ्यार कसले आमगेले मन आमगेले विचार उट्टूची आमगेले प्रयत्न उट्टू जितले आमकां शक्य आसा तितले आमी ताका घालका. कशी भगवंतान उट्टू शक्ती ते नामां दिल्ली आसा आमगेली बी उट्टू शक्ती तांत घालून घेवन आमी भक्ती जप केल्यार भगवंताली एकदम एक मनान आमी एक मन स्थिर करून आमी जप करच्या शकताची. आणि इतले न्ही भगवंत सांगताची सर्व धर्मान परित्यज्य 18.66 भगवद्गीता सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज म्हणून सांगिल्लें आसा. तशीच आम्ही जप करच्या बसताना जप करच्या स्टार्ट करताना सर्व धर्मान परित्यज्य सर्व विषयात त्याग करका आम्ही आणि केवळ हरिनामा मधले लक्ष दिवका. तेन्ना आम्ही हरिनामा घेवच्या बसताची तर बाकी सर्व विषयाचे त्याग करका आम्ही. कशी भगवंताने सर्व धर्मान परित्यज्य म्हणून सांगिल्लें आसा. मगेले भक्ती पावका जाल्यार सर्व तुम्ही कसले धर्म म्हणून समजून घेतला आसा तो धर्माकुठं त्याग करायची आणि केवळ मिगेल भक्ती करचो एक होड धर्म म्हणून कशी भगवद्गीतेत सांगिल्लें आसा भगवंतानी. तशीच आम्ही बी जे भगवंताले भक्त जप करताना आमगेले नाका विषय आम्ही ಒಟ್ಟು ಬಗ್ಲಿಂದ ವರ್ನು जप करचे केवळ भगवंताला नामस्मरण मात्र लक्ष देऊन केले री ते आमकां ताजे बेनिफिट जास्त मेळता. आणि कसं की मारी
चैतन्य चरितामृतामध्ये मध्य लिहिल्यानंतू 17.136 ಅಂತ सांगितलं असा अत श्रीकृष्ण नामादी न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये सेवन्मुख जिवाधो स्वयं एव स्फुरति अध म्हणारी अत श्रीकृष्ण नामादी भगवंत कसले भगवंता लीली कशी म्हणून करतो करण्याचे भारी कष्ट आता लोक सांगतात ज्या भगवंताने हे सर्व लीली केली हॅव टू खरेवे हॅव टू शिव टू विचार येता तो विचार येऊचे काहीची हे नाही त्याच्याबद्दल आम्ही बेजार करून आवश्यकत ना कोणी कसले म्हणताची कसला की मारी भगवंता लीली पळून ब्रह्माजी बी भ्रमित जाता तसल भगवंताला एक लील असायची आणि भगवंताला नाम भगवंताला लीले आम करतो करूच्या साध्यना म्हणून हांगा सांगितलास की चैतन्य चरितामृतांतू अत श्रीकृष्ण नामादी न ग्रहित ग्राह्यम इंद्रिय आमगेली इंद्रियानं आमगेली अपूर्ण इंद्रियानं भगवंताले नाम भगवंता लीला अर्थ करण्याचे आमक साध्य ना त्याचे तर कसं कर का सेवोन्मुखी जिव्हादो सेव कर का भगवंताली कशी सेव करची जिव्हादो जिव्हापासून आमगेली जिब्बेपासून चाल कर का सेवा जिब्बेपासून चाल करचे मला कसं एक भगवंताला नामस्मरण करचे आणि भगवंताक अर्पण केलेले प्रसाद म्हणून भगवंताक भोग लावून भगवंताक अर्पण केलेले प्रसाद आम्ही खाऊचो हे दोन जिब्बीच काम असा ते सुरुवात म्हणून सांगले असा सेवोन्मुखे जिव्हा आधव आधव म्हळ्यार सुरुवात करा जिब्बीच्यान जप करच्या सुरुवात करा भगवंताला नामस्मरण करच्या सुरुवात करा तेन्ना तुम्ही ऑटोमॅटिकली भगवंताला लील कसले आणि भगवंताला नाव म्हळ्यार कसले भगवंत म्हळ्यार कोण हे भगवंतान सृष्टी कसली बनवली हे उठ्ठू ज्ञान तुमका ऑटोमॅटिकली रिवील जाता म्हणून हांगा सांगितले असा हरे कृष्ण हरे कृष्ण माधवचरण प्रभूजी तुम्ही चंदुकोन सांगून दिले आमका की जप केल्यार कसं आमकां लाभ आसा मन नियंत्रण जाता मन शुद्ध जाता कृष्णाक प्रेम चड जाता हे कलियुगान तो जप शिवाय दुसरी कसं न्ही आमगेले ऑप्शन ना आमकां यज्ञ करूं जायना सो हे अशें जप करका वे खंडित आता आमकां कितले लायक ऑपॉर्च्युनिटी दिला भगत पुराणा कोंकणी टिमांतल्यान इतले हें केलां ग्रुप केलां जपा टॉकाचे प्लीज पुराजने सदांय चांट करायचे एक राउंड सदांय आमकां दुसरे कितले एक 5 मिनिट लागता आमकां एक 7 मिनिट्स स्टार्टिंग एक 7 मिनिट तो आमी आमगेले कितना 24 आवर्स तो आमी 7 मिनिट खंडित काडी येता सो पुराजनान एवरी डे एक राउंड जप करका म्हणून हांव विनंती करता आसता हरे कृष्ण खूप खूप धन्यवाद माधव चरण प्रभूजी तुमका हरे कृष्ण हरे कृष्ण नेक्स्ट आम्ही कंटिन्यू करूया नेक्स्ट 11th चॅप्टर सांगू येता आसाची सॉरी हाँ लीलाबाई माताजी हरे कृष्ण माताजी तुम्ही रेडी आसाच मॅम बाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ एकदशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योग अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मदंशितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुत्वौ विस्तरशो मया वत्तकमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगीश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्तसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कस्यं पश्यात्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्येसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्। दिव्यमाल्याम्बरं वरदरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपतु स्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्यं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरगांश दिव्यान्। अनेकबाहूदरवक्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्विधा प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहुपादं बहूदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। नभस्पशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। दृष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्रैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च चर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओम कृष्णार्पणमस्तु। अमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथास्तौ सहास्मदीयैरपि योधमुखे। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवा अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य अभिविज्वलन्ति।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीह्यसे ग्रसमान समन्ता लोकान् समग्राद्व नैज्वरलब्धिभिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त रतेऽपि न त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपियोधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहत्य अनुरुज्यते च रक्ष्यांसि भीतानि दिशो ध्रुवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निदानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्योऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेषु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमाद प्रणयेन तापवापि यच्छावसा सार्थम असत्कृसोत्तोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवाप अच्युत तत्समक्षं तत्क्षाममये त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्स्वमोक्ष अभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेप अप्रतिम प्रभावः तस्मात् प्रणम्य पणिदाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमिषमीड्यं पीतेव पुत्रेश सखेव सख्युः प्रियप्रियार्हसि देव सोढुम् अद्रष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवीयति तमनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट्वपूर्वम् न वेदयज्ञा अध्ययनैर्न धान्यैर्न च कीर्त्याभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदग्नमेदं
व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकरूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यत्व महात्मा। एक मिनिट ते साऊंड जात तसं सॉरी। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुः महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यसमामेति पाण्डवः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरि बोल माताजी, लीला माताजी, श्यामला माताजी, भारी चंदकन तुम्ही दोग जणांना विश्वरूप दर्शन योग सांगलें। मस्त थँक्स तुमका, धन्यवाद। श्यामला माताजी तुम्ही इतलं पेशन्स दिवन एंड तनक बसताची रियली ग्रेट। तुमका आम्ही पुरा शिक्का तुमगे लागी तुमको पळून बर्लिन पुरा इन्स्पायर जावन बाजूच्या येवका भगवद्गीता। मस्त, खूप खूप धन्यवाद श्यामला माताजी तुमका। लीला माताजी तुम्ही भारी चंदकोन सांगला, धन्यवाद, मस्त धन्यवाद तुमका। हरे कृष्णा। नेक्स्ट 12th अध्याय सांगू येतसचे भक्ती योगा। नंदन नायक देवा रेडी असवना तवळ दकुन तू अस रेडी अस पै माताजी। हा देवा स्टार्ट करेन। हरे कृष्ण। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देक्ष्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवर्पिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिप्चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धि न वाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरमैश्वरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निरमहोमि निरङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो ज्ञातव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्ये प्रियो नरः शमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् नंदन हरे कृष्णा नेट प्रॉब्लेम दिसता हरे कृष्णा नंदन कंटिन्यू करकावा एक मिनिट श्यामला माता जी जस्ट एक 2 मिनिट तुझ्याला पाप करो जलरीचे सहन चल ना नहीं करता लो 2 मिनिट हाँ तो वापस येतच पुष्पा जॉइन जाता जाओ जल्लार बेस्ट माताजी हाँ सांग देवा नेटवर्क इश्यू असेल तर कट जल्ले होडना देवा होडना कंटिन्यू करेन कंटिन्यू माताजी जल्ले ओह जल्ले सॉरी देवा दोन लास्ट अच्छा ओके एंड केल में तुम्हें ओके ओके एक माताजी हाँ ओके देवा ओके ओके हरी बोल भारी चिंतन सांगा नंदन कितले येतं तुका श्लोका माताजी अर्जुन विषाद योग आणि भक्ती योग येतात आणि मुखारी आणि नवे शिकू देवा जयत्वना सांख्य योग नेक्स्ट तुवा नवे शिकून माताजी नेक्स्ट तुवा नवे शिकून सांगे जयत्व देवा ओके जय माताजी हां कसं नाही म्हणतो घालता हां हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण देवा हरे कृष्ण देव बरे करू ओके हरे कृष्ण हां आता तवणी भारती माताजीनं अनाउन्समेंट केल्या म्हणजे हा वापस सांगतास हरे कृष्णा नेक्स्ट डिसेंबर 14 वापस एकादशी येतास मार्गशीर्षांतो एकदम श्रेष्ठ एकादशी सो त्या दिसो संपूर्ण भगवद्गीत पारायण सो एडवेंट ऑफ भगवद्गीता गीता जयंती सो त्या दिसो पुराजनांना 2 श्लोक मात्र सांगचे एक ओनली 2 श्लोक पुराजनाक 2 श्लोक मात्र दिवस दिताच म्हणजे कितले जण जातात की तितले जण पार्टिसिपेट कर का म्हणून अगर एक चॅप्टरांत 40 श्लोक आस म्हण जाल्यार
आमकां एकेकल्यान 2 दिवचे तशी. सो त्या निमित्त 20 जणांक करता, एक 40 असले 20 जणांक ते हें करता, तांचो पार्टिसिपेट करता, 2 श्लोक दिवचे. सो तुमगे पुरा फॅमिलींचो, तुमगेल चेडूमा, तुमगेल बामणू हॅपीटीची के प्रभुजीन पुरा येवका, मस्त प्रभुजीन येवका पार्टिसिपेट करशाक. मस्त म्हणे हॅपी लोकेश प्रभुजी मात्र येयलींची. सो आमी प्रभुजीक एनकरेज करता येयाची म्हणून. सो प्लीज पुराजन येयाची, पुराजन पार्टिसिपेट कराची. आनी की 15 दीस आसा, कोणा या ना, कोणा नवीन शिका, हे 2 श्लोक पुरा कोणी सांग येता. आता मस्त जण म्हाका 10 श्लोक सांगून जायना, 20 श्लोक ठीक आहे व्हडना, हे बरे 2 श्लोक गोतना ती प्लीज तुम्ही पर्सनल कराचे. तुमकां सांगताचे कोण कोणा कस कसं हें करता म्हणून, कोणाक तुमकां कॉन्टॅक्ट करता म्हणून. तुमकां या ना म्हणून जाल्यार तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट कराची, तांणी तुमकां रेकॉर्ड करून पेटयताची. सो भगवद्गीता नातिली तो घे पक्कने ना म्हणजे घेऊन येता, कांय प्रॉब्लेम ना. भगवद्गीता बुक सो घेवन 2 श्लोक तुम्ही हे सांगाची. मस्त जण पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव विनंती करता आसा. आमके लायक अवकाश दिला भगत पुराणा कंपनी टिमा त्यांनी तांणी इतले एफर्ट घालता आसाची. आमी जस्ट 2 श्लोक सांगून आमी कृष्णा खुश करूयेत पडन. सो तशी सो प्लीज पुराजन मुखार येयाची. हरे कृष्णा. हा नेक्स्ट कंटिन्यू करच्या माया माताची येता आसाची. हरे कृष्णा माया माताजी. हरे कृष्णा विद्या माताजी. थँक्यू. हरे कृष्णा. आता 13 अध्याय आम्ही घेऊया. क्षेत्रज्ञ विभाग योग सांगच्या येताची आशालता प्रभू माताजी. ओव्हर टू यू माताजी. आशालता प्रभू माताजी असंच तुम्ही. हरे कृष्णा. असची म्यूट असची. अनम्यूट करू का माताजी तुम्ही. ओके जलवे. झालं ऐक. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतमम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अनमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्रविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु. नित्यं च समचित्तत्वम् ईशानिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा.
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते नादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वोन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् आसक्तं सर्ववृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मस्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च वज्ञेयं ग्रहिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते तज्ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ सर्वं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्वात्मनामात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्षात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा माताजी. भारी ऐकून म्हणलं तुम्ही क्षेत्र क्षेत्राचे योग 13 चॅप्टर भारी खुशी झालं ऐकून. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता आमगेले डिसेंबर 11 एक क्विज प्रोग्राम आसा. हाजी थोडे अनाउन्समेंट सरस्वती माताजी करतलींची. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त धन्यवाद. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण. पुराजना के मेगल विनम्र प्रणाम. मस्त खुशी जाता. मस्त नवे नवे बांधव जांक श्लोक रेसिटेशन ಅಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸಚಿ. ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. आमगेले आमकां माधव चरण प्रभूजीन आदरणीय आमगेले माधव चरण प्रभूजीन आमकां सांगले की जप करता आमी केन्नाय शुद्ध नाम करूं प्रयत्न करता म्हणलें. सो ते शुद्ध नाम आमी करूं प्रयत्न करता जाल्यार ते डिपेंड्स अपॉन की आमी वरले टायम कशी स्पेंड करताची आमगेले. सो तांतूं श्रीमद भागवतम अंतू नलकुवेर दवाला पायम पडताची. कशें म्हणल्यार वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां. म्हळ्यार may all our words describe your pastimes. May all our ears engage in your oral reception of your glories. May our hands, legs and other senses engage in actions pleasing to you. May our minds always think of your lotus feet. May our heads offer our obeisances to everything within this world, because of all the things are also your different forms. And may our eyes see the forms of Vaishnavas who are non-different from you. सो ह्या पूरा आमगेल सेन्सस अशी देवाल सेव्यांतू आसका म्हण जाल्यार आमी सततम जावन देवाल बगे आयकुचे, देवाल बगे पठन करचे करका. तांत एक सान प्रयत्न कसन म्हणल्यार श्रील प्रभुपादाल अनुग्रहान तुमगेल पुरा सपोर्टान हें क्विज शो विच इज ऑन डिसेंबर 11. डिसेंबर 11 आमी क्विज शो प्लॅन केल्लेलो आसा. कसन म्हणल्यार टॉपीक भगवद्गीता. आज पुरा जनाक ऑलरेडी भगवद्गीता श्लोकाज येत आसा. ताजी मातशी डिफरंट वर्शन्स आसता क्विजांतू. खंयची श्लोकान देव कसं म्हणटा, अशेश खंयची श्लोकान म्हणलात, ह्या श्लोकान तशेश म्हणला. सो खंयची चॅप्टर म्हणल्यार एक पजल म्हणके गेम. सो मस्त नवे नवे हांग माताजीज प्रभुजीजांक आमी पळयत आसाची. तुमकां दयकोर न्हू तुमी क्विजांतू येया. आनी एक भगवद्गीता आनी एक टॉपीक कसं म्हणल्यार कृष्णा बुक. कृष्णा बुक हांग पळय हांग दिसता हांतू देवाल पुरा लिला आसा. मथुरा लीला, द्वारका लीला, वृंदावन लीला आनी केलो महाभारताचे पास्ट टायम्स. हें श्रीमद भागवतमाचे 10th कॅन्टो 10ನೇ स्कंद श्रीमद भागवतमाचे फुल समरी पुरा काणी मुखांतर आसा. हाज्या पशी कंडेन्स्ड फॉर्मर आनीक इस्कॉन डिझायर ट्रियारी आमकां पुरे वृंदावन लीला त्या मात्र काणी मेळटा. कांय न्हय जाल्यार श्रीमद भागवतमाचे समरी एवरी चॅप्टर समरी वाजेल्यार पुरो आमके कृष्णा बुक कवर जाता. सो काणी दयकोन पुराची फॅमिली जावन तुमी टीम फॉर्म करेत, फॅमिली जावन पार्टिसिपेट करेत. मम्ममानी तांगे नात्राकनी घेवन येता. ते गंमत जाता पळोवच्याक. आज्या मम्ममान ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು तुमकां ऑलरेडी मस्त कडेता. तुमी कशी जाय तशी टीम फॉर्म करेत. तुमगेले केलो फ्रेंड्स आसल्यार ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು टीम फॉर्म करेत. कांय ना जाल्यार तुमी एकल्यानय येवन कंटेस्ट करेत. सो दयकोन पुरा जनाक एक विनंती, प्लीज मुखार या डिसेंबर 11 आमी ऑलरेडी मुरलीधर चरण प्रभुजी नाजी लिंक पोस्ट केलेलो आसा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन जावच्याक. डिसेंबर 11 व्हडली सायन्स न्हय. आतां पळया भगवद्गीता श्लोकाज फुल 700 श्लोक सांगतल्याक कितलो अनुग्रह मेळटा पळय. त्यांचे अनुग्रह 2 श्लोक सांगतल्यांकय मेळटा. विन जेतल्यांकय त्यांचे अनुग्रह मेळटा. सोन्ने मेळ्ळेल्यांकय त्यांचे अनुग्रह मेळटा. सो त्या उडगास असो भक्तीन तू कॉम्पिटिशन ना. प्लीज मुखार या. हरे कृष्ण. कसले डाउट्स आसले निमगे या प्लीज क्लॅरिफाय करा. जय श्रील प्रभुपाद. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. थैंक यू माताजी. सगळ्यांनी हांतू पार्टिसिपेट करता. सरस्वती माताजी फारी चंद कोण मस्त पुरा ऑप्शन्स दिला सगळ्यांकय. सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव विनंती करता. आता आमी मुखार 14th चॅप्टर वचा. गुणत्रय विभाग योग. कलावती अवधानी माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्दशोऽध्यायः. गुणत्रय विभाग योग. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं
यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः सगेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्त च मम योनिमहद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदपिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानग रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वाज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमाश्च विभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवद्धं सत्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशं स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धि भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविधां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमपि मसि मूढयोनिषु जायते कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणप्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसाः नास्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिन् तदेहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैत्रास्ति तीन् गुणान् नतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणे यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समीतैते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः अमृतस्याव्यस्य साव्ययस्य च
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे सैकान्तिकस्य च। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण, हरे बोल माताजी, धन्यवाद. मारीला ऐकून म्हणले 14 अध्याय. धन्यवाद. हरे बोल. आता मुखारचे आम्ही 15 अध्याय घेऊया. पुरुषोत्तम योग. ह्यो अध्याय दोग जण म्हणतलेची, गणेश शणे प्रभूजी आणि मंदाकिनी शणे माताजी. ओवर टू यू प्रभूजी. अथ पंचदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्घैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि औषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तमया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्
कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभूजी, गणेश प्रभूजी लायकून म्हणले तुम्ही मनाकेने माते येतं तुमगे सांगू का म्हणू ना बेस्ट घेत नाही लायकून म्हणताचे उच्चारण स्पष्ट। ऍक्च्युली आम्ही अध्याय एक 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 डिवोटी दिवचे आम्ही ती म्हणाली आम्ही दोग जण ओटो म्हणताची मस्त खुशी झाली माताजी तुम्ही दोग जणांनी एक चॅप्टर मिळाले मस्त संतोष झाला। धन्यवाद तुम्ही आशीर्वाद माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुखार्यात 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग स्वाति पै। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। रेडी वे कहते तो कौन तैयार कौन बसला ना मंडवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागश्चान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञाने चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवीं सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रब्रवन्तेषु चिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशुषितैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनमानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दासमिमोदिष्य इत्याज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रस्थः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितस्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नामज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहन्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमाम् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्तैव कौन्तेय ततो यान्ति धमाङ्गतम् त्रिविधन्नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् ये
दैर्विमुक्तः कौन्तेय हरे स्वाती म्यूट झाला देव. आचर्मम् ऐकत असा माताजी. वय वय ऐकत. आचरात्मन् श्रेयस् ततो यान्ति पराङ्गतम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति सुखं न पराङ्गतम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकार्यं व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः. योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. भारी चंद दुकान म्हणले देवा. ते लायक कोण म्हणले विदाउट एनी मिस्टेक एक लायक कोण म्हणले आणि विद फुल कॉन्फिडेंस. नवे चॅप्टर के वही माताजी. लास्ट टाइम तू 12th म्हणला ऐकला. भारी चंद कोण म्हणलाय चॅप्टर 16th नेक्स्ट टाइम कंचे 9th. अरे वा व्हेरी गुड. अशी प्रिपेअर्ड अस का ना मस्त शिकू का. ओके थँक्यू. हरे कृष्णा बाबू. नेक्स्ट हरे कृष्ण. नेक्स्ट 17th अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग म्हणून येताची स्वाती कामत माताजी. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो युजच्छद्रस एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा याचैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तप राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिर्युज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं. विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपोच्यते. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते. मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं. मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे
देशे काले च पात्रे च तद्धानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्धानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते यथामूर्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदत्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः तद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इहः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रे भागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण लायकोन बाळे माताजी 17th चैप्टर हरे कृष्ण धन्यवाद। आता 18 चॅप्टर मोक्ष संन्यास योग हे 4 जण म्हणटलींची श्लोका 1 to 20 सूरज माधव प्रभुजी 21 to 40 रेणुका प्रभु माताजी 41 to 59 किस ग्रेस राघवेंद्र दास प्रभुजी तशीच 60 to 78 शोभना कामत माताजी। ओवर टू यू प्रभुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अष्टोऽध्यायः संन्यास मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासश्च महाभावो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। त्याजं दोषवदित्येक कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपकर्मा न त्याजम् इति अपरे त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषस्व्यग्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानस्तपश्चैव भावनानि मनीषिणाम् एतान् अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः दुःखम् इत्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यम् इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य अकुशलं कर्म कुशलेन सज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो माधवी चिन्ह संशयः मेधावी चिन्ह संशयः न हि देहावृत शक्यं त्यक्तुं कर्मणा अशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीति अभिधीयते। अनिष्टम् इष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्
विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हित्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञात त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्येत गुणसंख्याने यातवत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकं। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन पृथग्विधां वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम् यत् कृत्स्नं वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्तार्वदल्पञ्च दत्तामस उदारतं नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजस उदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगहंवादी धृतसाहस समन्वित सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फले प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परकीर्तिता अयुक्त प्रकृत स्तब्ध शेटो नैष्टिकोष्णस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यामानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मं धर्मं च कार्यचो कार्यमेव च अयथाव प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् सार्विणी परितंशे यो बुद्धि सा पार्थ तामसी धृतया तया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योग्य नाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामातं धृतया धार्यते जना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदभेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमा तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोग
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनं निद्रालस्य प्रमोदत्थं तत्तामसम् उदारतं न तदस्ति पृथ्व्यां दिवि देषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तं यदपि स्यात् त्रिगुणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चापि अपलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानति यावान् यचास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अथ चेत् त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यद् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वभाव जन कौन्तेय निबन्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं निश्चयमो मोहात् करिष्यास्य वरो भवेत् ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशार्जुन निष्कृति
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानवाक्यानं गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छा तथा कुरु सर्वभूहतं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो पृष्यामि ते हितं मन्माता भावमद्भक्तो मद्याजीवा नमस्कुरु मामे वश्यासि सत्यं ते प्रतिज्ञा ते प्रियसि मे सर्वधर्मा परित्राज्ञा मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा इदं ते तत्पुष्टाय नमः भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्तुयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषोऽभिधानस्ये भक्तिं मयि परां भुक्ता मामे पश्याद्य संशयः न च तस्मा मनुष्येष्टा कस्ति मे प्रियकृत्तमा भविताना च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अध्यक्षेते च यावहं धर्म संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मति श्रद्धावाननसूयाश्च शृणुयादपि यो नरा सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्तान् यत्र पुण्यकर्मणा कचिते तत् श्रुतं पार्थ तये क्रान्तेन चेतसा कचिता ज्ञानसम्मोहा प्रणष्टास्ते धनञ्जय अर्जुनोवाच नष्टमोहो स्मृतिर्दग्धा त्वत्प्रसादन्मय अच्युता स्थितोऽस्मि शतसन्देहा करिष्यावचनं तव सञ्जयोवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादामिमस्रौषाम् अद्भुतं रोमहर्षणाम् व्यासप्रसादतः श्रुत्वा तेतात्पुण्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयता स्वयं राजं संस्मृत्य संवादामिममद्भुतम् केशवाजानोयु पुण्यं पश्यामि च मुहुर्मुहा न च संस्मृत्या रूपमद्याद्भुतं हरे विस्मयो मे महाराजं दृश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र द्विजयो भूते ध्रुवनीतिर्मतिर्मिमे इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः इति श्रीमद्गीता शास्त्र समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सुरत माधव प्रभू जी, रेणुका प्रभू माता जी, राघवेंद्र दास प्रभू जी आणि शोभना कामत माता जी ऐकून सगळ्याची 18 चॅप्टर म्हणे भारी लाईक झाले। धन्यवाद। संपूर्ण भागवत भगवद्गीता पारायण झालेलं असं भारती माताजी हृदय माताजी प्रयत्न की वापस आम्ही सांगला रे मस्त जरा नियम म्हणायला आम्हाला इच्छेन आम्ही वापस सांगतेच चित्रवाळ कोण नाशी ऐकू तर रे भागवत पुराण कोकणी टीमान 14 डिसेंबर आम्ही नेक्स्ट एकादशीक
संपूर्ण भगवद्गीता रेसिटेशन झाल्यानंतर त्या दिवस मार्गशीर्ष महिन्याची एकादशी म्हळ्यार एडवेंट ऑफ भगवद्गीता म्हळ्यार गीता जयंती त्या दिवस जलतीतली चड डिवोटीसान हे रेसिटेशन तो भाग घेवका म्हळ्यार उद्देशान एक डिवोटीन एक दोन श्लोक दिला आम्ही त्यामुळे मस्त जनान हांतू पार्टिसिपेट करका हाजे सदावकाश पुण्य सगळ्यांकय मेळका म्हळ्यार एक सदिच्छेन आम्ही भागवत पुराण कोंकणीन दवरलेलो आसा कार्यक्रम सगळ्यांनी सहकार करका तुमगेले फ्रेंड्स तुमगेले फॅमिली मेंबर्स कोण सुद्दां सगळ्यांक दोन श्लोक सगळ्यांनी हांतू भाग घेवका म्हणून आम्ही तुमकां विनंती करताची हरी बोल इतलेच यायचे अनाउन्समेंट मुखारी हरे मुरलीधर चरण प्रभुजी कसले सांगू सर हरे कृष्णा हरे कृष्ण थँक्स माया माताजी तुमका आणि भारती पै माताजी आणि विद्या पै माताजी का आयची सेशन आयची मोन्ने रेग्युलर सेशन्स हँडल करून मुखार वरचे का तानी सांगिल वरी 14th डिसेंबर गीता जयंती ते दोसू टार्गेटेड बांधवान सांगका म्हळ्यार आशी कसं आस म्हळ्यार 350 बांधव आसन पुणी सांगका 700 श्लोक आसा म्हळ्यार एकल्यान दोन श्लोक सांगली म्हण जाल्यार 700 श्लोक सांगका जाल्यार 350 बांधव जाय तांतू घरकಡೆ आनु अम्मा भावंडे पूरा सकड ಒಟ್ಟುಚಿ सांगला मात्र त्या नंबर मॅजिकल फिगर पावचे जाता आताचे रेग्युलर 35 into 10 रफली 35 अराउंड असचे रेग्युलर अटेंडन्स एवरी एकादशी का ताजी 10 घंटे जावका जाल्यार घरतूल पुरा जणांन प्रयत्न केला मात जाता जाल्यार देवालीची कसं म्हण पळोवया शिला प्रभुपादान सांगिल्लें आसा मुंबईन तू April 2nd 1974 our only request is that if you want happiness, if you want to prosper, make your life successful, you must read Bhagavad Gita thoroughly as it is Yatharupant, as Krishna says. Don't try to misinterrupt. And very श्लोक वाच मात्र नाही आमगेल प्रयत्न आम्ही दोन पण ते त्याचे सेशन्स घाललेले आसा जाल्यार श्लोक मुखांतर आम्ही ताजे अर्थ आणि ताजे परपट कसं सांगला म्हळ्यार त्यावेळी वाचूक प्रयत्न करता आमगेल डे टू डे लायफ तू एप्लाय करता जाल्यार ताजी तत्व कळका ताजे खातीरच आमी विसय दवरलेलो आसा 11 तारीखेक ताजी जस्ट 2-3 दीस फुडें भगवद्गीते विशय आनी कृष्णा बुका विशय तू विस दवरलेलो आसा तांतूय पार्टिसिपेट करून भारी चंदायर होरका म्हळ्यार मागून घेता आसाची पुरा पार्टिसिपेट केला तितले बांधव तांकां धन्यवाद आणि एक चॅप्टर दोन चॅप्टराक आमी ग्रुप क्रिएट केलेलो आसा तातूंत दोनी जणांक कोणाकय कसले कश्ट आसा श्लोक कळुका म्हण जाल्यार ताची श्लोक मात्र रेकॉर्डिंग करून पेटयताची तुमकां सुलभेर शिकून ताचे कडेन येता पुस्तक ते जावका म्हणना 2 श्लोक नेक्स्ट 14 डेसान शिकून काडुका ताजी प्रयत्न करका म्हणून मागून घेता आसाची आयच्या सेशनाक हांगा आमी विराम दिवया वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय एकादशी महोत्सव की शिला इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण।